Tahun ni aku nak guna kalender Cina untuk Chinese New Year. So, why? Because the Chinese lunar calendar ni, dia berkisahkan tentang spring, summer, autumn dengan winter. Sedangkan kalender Gregorian ni kita hanya ikut nama-nama penjajah-penjajah Empire Rome saja. Julius Caesar lah, tu lah, ni lah. And there's no kesinambungan kita belajar dari segi elemen-elemen alam, dari segi pergerakan musim, bila ada awal bulan, bila ada bulan purnama and everything. So this is going to be the horse year and fire horse year. So sometimes a lot of this elemental value of fire element and everything banyak kita akan lihat dalam alam kita. Anticipated of hot weather, benda macam tu akan berlaku. So for those people yang celebrate Chinese New Year, kongsi facai, enjoy your holidays in the Lunar New Year. We are going to do a lot of interesting things as this year starts. I think tahun lepas kita ada 13 bulan untuk kita sampai siap our conference. So bila conference settle, terus dalam masa beberapa minggu is Chinese New Year. So now is the time for us to start our whole episode. A lot of things for us to do. We're going to go on longevity road trip seluruh Malaysia kita akan buat tahun ni. So nantikan semua benda tu. Kita akan terus keluarkan konten-konten English and also in BM. So kita akan buka channel bahasa Inggeris dan kita akan ada kekalkan channel bahasa Melayu. Tapi channel bahasa Cina aku belum bersedia lagi. Anyway, kongsi facai.